Kapitan Inteng! Mapan kayo ka di agronda ita? Undong rumbeng akas tatap no awan matakawan aka baranggayan. Ay, nasaya at mat nga ron no kasta. Kunakman no dagasin na ka ni kwarog ita. Isumati kunak. Ang mrabihin kat awan pa lang. Siyak man lang ti mapan mang dagaskan ko na. Isaram to dagiti ruangan dito'y balay ta mapanakon Wen, di ka agdanag. Sige, agan-anad kayo iti panagrondayaw. Kwarog! Where are you? Mabit lang ang Kyle. Urayin ka tadagasin na kay balay. Ah? Angam di ka na uray. Isuad siya kung timang dagaskin ka. Angam, naka-jacket ka, naka-midyas, naka-padyama ka pa'y. Maturo ka sa mata, kan mapantay pa agronda. Ay, anya nga tatibag ha. Masadutak pa yung agrunda ita. Uy, di ka man tagsaon. Uno, agsakit ka? Ha? Ay, wanang Kyle. Na. Nagsakit yung ulaw, kantintiro abagbagay. Sige ka ron. Ang ginana ka pa'y, tadagitilangan na duma at tanaw, di ayabak. Ay, wan manang Kyle. Pasensya ka yaon. Talaga maditirik na. Sige, ang ginanakan tayo nakon. Bye-bye. Yes. Maturo ka kitday. Makapuyat ya grunda. Bayak dang Kyle. Kabailan da day jay. Nagmayat gayam tiag pambar. Badaw, adda nadlaw mo no dalimabas at anod ang nagrunda. Awan pa'y, Mike. Apay ka day. Kaslamanon arabi nga awan limablabas ang nagrunda. Nadada. Di mo la siguro madlaw Ang... Na, apay nga rod nga agisem ka. Nga main, sana sumursurot ni Kwaraw iti pa nagrundada. Di na tungtung palen ni Uncle na. Anya, nay, apay nga Sigud mat anagagat ni Kwaraw. Isaw, timang idada ulo ka dagitipada na atanaw. Idi day ta. Ngam ita, saanin? Oho, imposible mat daytan ba daw? Mamati ka kanyak, tuyang. Panagnagak day ta. Gumatangak man iti asin, kagawad ko anang. Manuti balor na. Jay, agbalor iti 10 pesos, kagawad. Adtoy. Agyaman na, kagawad. At matibayad ko. Nagyaman nak. Ay gayam, kumusta ni Kwaraw? Nasaya at matlanta. Apay ka di, kagawad. Nasao ngamin ni Kapitan Amasakit kanaw. Anya ang masakit. Katno kadwami ang naginom kan ni tatabadong idirabi Anya? No kasta, nagpambarlaang ni Kwaraw ka ni Kapitan? Ha? Ay, awan amok iti dayta, kagawad. Isuntulaang ti pagdamagan yaw. Sige, mapanak pa iglotaw. Nagagaawan ni Kwarog dito para daan da. Talagang sa masakit. Papananyaw, kapitan. Aglugan kayo kadi. Kapilan ti tricycle ko. Unman, mapanak ije ili. Sige nga rod, kapitan. Tasya kung ti mangitulod kada kayo. Un gayam, apay nga awan ni Kwarog. Masakit pa'y langat Diyak amo, kapitan. Ingkan tulaangan sarungkaran. Bala, mapaan ko kitaan inton malam. Ang mga nagsaksakit pa'y lang. Sika matidimagas dito'y balay, Jipaw. Apay, awan man na ni Kwarog. Ada, kapitan. Ngamadayang bilin na, nga ibagak kano kada kayo. Anya dayta. Imbaon nak, tapno umay ko ibagakan ka, ada kamilatan ti agrunda. Agina na kayo kanumat. Anya, kabarbaruman ita nga ibaga ni Kwarog ti kasta. Nanakam talaga ti kanakak. Sige man. Tani, sanak pala sumurot ita. Mariknak ti bandog ko. Kan puyat. Sige nga rod, kapitan.
In kami agrundan. Alaga road. Agandad kayo. Dito itayon pala ikaw, aking katagsapa, tataba daw. Jeep out, kanda duma pa yung kakadwak atanaw. Wain, Kwarog. Nagmayanti ka staw, isang gaday. Ewan nga raw, tataba daw. Nagmayat tikas to'y abiyag. Sige kakadwa, tagay latka. Ewan bayan yun ta agronda tawan matagtatakaw. Untata, awan ti agtatakaw. Na, anya day jayan. Umaritiyak dagiti manok mikin ni Badong ka. Ay, sus, anya matan. Ay, napnapanan ngamin ayan ni Badong. Mabutang akmat nga rod amapan mang kita. Ay na, sabay la kumata saan nga agtatakaw dagita. Di mat ngamin lumabasan dagiti agrunrunda ditaw. Ay, sus, madanaga na ka talaga. Mabit lang, kakapsat. Urayan tayo langan ni Kapitan. Dandanin sumangpot day jay. Ay, awanan dagiti ado amanok may. Inaladamain. Awan na bati nga uray may sa. Ay, ayan namin dagiti tano darumbang nga agronda iti rabi. Ay. Jak masumbatan day tanana. Nila Kapitan ti makasumbat iti dayta. Ay na, awanan dagiti lako kay Jeter Senak. Inibos dagiti agtatakaw. Nunap-napanan ngamin nagitatanon daya. Apa di na nakita ti panang sarak dagiti awanan bain nga agtatakaw iti Tersenak. Sana bale, kakapsat. Dandanin ni Kapitan. Agkalma kayo kumalaang. Nasayaan mo ta si mangpot kayang Kapitan. Anyat mapaspasamak di tayo nagadot ti tatao ti barangay hall. Umay kami agreklamaw, Kapitan. Natakaw amin amanok may idirabay. Awan mo't ngamin dagiti tanod arumbang kumanagronda. Ay, oray siya, Kapitan. Dandanin na ibus amin dagiti karga ti Tersenak. Inibus dagiti agtatakaw. Ay, Mano nagronda da kwarog idirabi. ay na. Naman ni pari pa nga sumurot ka da kwarog. Awan, uray may saan nagronda kadakwada idirabay, Kapitan. Saan mo't la nagawid ni Badong Kaw? Ay. Sumit lagayam adidak pinasuraw. Agayam. Jay gayam taramidin ta. Ay, kagawad ko nag payabam da kwarog kung dagiti kakadwa na itamit lang. Kayat ko akasarita ida. Juan, Kapitan. Siya akong timapan mangayap ka na kwada. Nasaya at nasangputan ka dito'y balay, Badong. Napanam idirabay, ah. Di ka ka din agong ugat, tuyang may love so sweet. Napanak lang iti balay da kwarog, ta nagiinom kami. Kita, di pudno timbagakin ka, asaanin na dingdinggan ni kwarog na angkil na. Kaputan nagtungpal iti ko nag-asandan ama panagronda. Nya! Ay, alay ko, apa nagtungpa ka kay? Gaputan no di mo kumasinugsugan da kwarog ngaglangan da nga gronda. Saan kumaanatakaw dagiti manok ta? Anay, ikaw, anay! Ustam! Kasiki ka! Di ko natakaw dagiti manok ta! Wan! Anay ikaw? Pati jay tersina ni Marikwanang. Anay? Ganda duma kakalugaran tayaw. Natakawan da. Ay. Gaputasan anagronronda dagiti tadaw. Kat basol mo da itaw ibadaw. Ha? Inak ibagakin ni Kapitan. Asikatin ang sogsog kadagiti tadaw. Tapno agiinom dalaang. Kat sandan nga gronda. Ha? Ay, saan atuyang? Ni kwarog Mayat mo't nga may napasugsugan. Di saan ko nabasal?
Basulin dagiti tanod. Ay, basta! Ibagakin ni Kapitan, asikati pasimuno iti panagiinom dagiti tanod iti rabay. Ha? Di naklapdan, badaong, ha? Di takan! Ay, tuyang! Di na kay pulpulong kiniparinteng! Basol da kwaraw no ape na takawan tayaw! Kapitan, jakmut mayaban ni Chip Kwarog. Di na kaya tirumwar jay balay na. Ay, kakalugaran! Pasensya kayo ni tinapasamak idirabi ay. Yung mga mindita. Ay, ang paimbestiga tayo noon niya talaga tinapasamak. Kayan kasaritak dagiti tanod ka. Bayan niyo, takasaritak pa ida. Di ka dadag. Tasaan ko yalang-alang da ito ay anapasamak. Yaman kami ng kasta, Kapitan. Sige nga raw, kapagada kamay. Sige, Kapitan, kapagada kamay. Agyamanak, itipan nakawat yaw. Kapitan, adaak manon. Masapol ang maamuam day tao. Na, anya dayta? Amuyo kaday, ani badong ko tinangalukoy kadakwaraw, tapno sa anda nga agronda. Ah! Na, katno ko na tumulong nga gronda. Saan? Inawis na dakwarog nga aginumlaangon, imbes nga agronda kuma. Kat gapo iti sa anda pa nagronda. Adaw ti padak anatakawan. Iso ajak kanunungan ti madi nga aramid ni badungkaw. Agyamanak no kasta maray. Kasaritak ni pare badung itamit laang. Umay kayo langan ije balay, Kapitan. Ta sigurado adi na kayat ti umay dito'y barangay haul. Gapo tamabutal. Nay, awan mo't nga agpayson ti karga Twitter sena, marikwanang. Ay unay mo't dagijay nga agtatakaw. Ay, wan nga ron, Mare. Dandani inipus da amin. Ultimo kindi anabate, awanan. Ay, kaasi kamot, Mare. Agam sapay lakuma, ta saan ton amaulit. Sapay la kumaa. Nagbalin mo't nga minan nasanot dagiti tanod. Ay, saan mo't siguro itan? Nagnakemot nga tandagiti tanod. Gaputa inong tan ni inteng ida. Makaungat at talaga. Sampay nga roda na kayat ni Kwarog ti Romariti balay na. Mabutang kanyangkal na. No, apay mat ngamin, anagtungpal kan ni Pari Badong. Anya ngay ita. Ay, nala, anya nga rod ngay. Tinapatag. Sandan ton nga ulitan tikas dyan ngay naramid da. Umaba ka di tapuon tinyog paray. Kaya't ka makasarita. Yak kayat pare, sigurado ato sa nak. Adda ang makaungitakan ka no di ka bumaba. Ay na, Kapitan. Pukanong kit din ti puon tinyog no di na kayat ti bumaba. Ha? Di ka kumamit ang kasta ato yang. Di nagpaimot amo nga sakit. Ha? Taknog nakem ka. Song-song ka nga main. Ay bumabakan paray. Ang mga no pukanak nga agpaiso na ito puon tinyog. Sige man layangan. Pare, pang-asim ka di Diyak in gaganat yamin. Naglakamot ngamin nga awisan dagiti tanod mo. Nang nangro na kinikwarog. Anya nga itinaganda mo itikas dyan nga inarabid mo. Di si kamit lang tinatakawan. Kunam at tumulong ka. Saan ba? Anya nga ta, no si kati ipatakaw ko kada giti agtatakaw. Ay, saan pare? Ikarek, dak tun ulitin day jay. Agsingsing petakaon. Nay, marituyang. Si kamot gayam day tan nakadaster iti nalabaga ang masabat ko. Di ka na ilasin Wan maray siya. Asino nga'y tinangtad di tadaster mo, Mare? Kabarbaron samet. Nagpintas adaster Ay, ginatang ko day to'y maray. Talo akas to'y ti ginatang ko. Blow, red, can yellow. Oh? Ginatag mo?
Adda kwartam aya. Kakaiso na nakaapit kami itinateng may. At damot basit kawadwadan na. Isagim matang ako na. Kat, inggatang maun iti duster mo. Adi mo kat idulin ko ma. Tapno adda igatang mo iti bagasyon to. Tadi kan tumanun sumanursor nga agkid daw iti bagas kadag iti kakaarubam. Ha? Ay, marituyang, no kat adda kwartam, gastos ka gastos. Ako namlan saan ang maibos ti kwartam. Naglaing ka ngagpasikat. Anggam inton maibusan ka, da kami mutla akakaarubam ti pagtarayam. Akasla ka nakakaasi unay no umay kaagkid daw iti bagas. Ha? Ala, inakon kat mapankamutan iti papanam. Ay, nagadukit din apasikat. Aya. Ay, Na. Apayakas jay ti panagsasao ni Maribanang. Ay, jak amaw numasairak iti imbaga na wano saan. Sa bagay, hustumot kit da iti imbaga na. Iso nga, okay lang. Okay na okay. Hindi ako nasaktan. masurunak iti day di amarituyang. Day talaag paspasikat ti amuna. Agasem, kabarbarukat kanon tay daster na. Kit, Nakachambada kano iti naapit da nateng. Iso nga adda kano kawadwadan ti kwartada. aya. Mayat sarong karakman nga ron ni Pari Badang. Tabarang painuman na. Anya? Ay na, inteng. Kasla ka agbibisen. Man ano nga? Saan ka amap mapan ijay balayda? Na. Taamangan no ibaga ni Marituyang nga agbibisin ka. Ay mapanak. Inak agpalibre iti arak ni Pari Badang. Imbagman ta nakalako kayon iti apit yo pare. Ay katuan pare. Ay, agparaman ka man pare. Iso ka di nga may ka dito'y balay may taagkikil ka. Ayun. Ay nadamag ko nga do ti kwartam ita. Ay di umayak rumaman. Anya nga tiraman ng pare. Kilaban nga inapoy ate at daditaw. Kaya't mau. Ay, si Kamat. Arak Uray tumimtim talat arak. Sorry pare. Ngamen, awan kwarta nga igamak. At da amin kinituyang kaw. Apay ngay. Rumbang asikat ti mangigim Amangan ngamin no masulisog at ngagbartak. No adda kwarta nga igamak pare. Alang aro din. Para manan nakon iti apit mo. At damat kidi arak ko dita Saan pa analukatan? Iso sige. Patimtiman ka pare. Kan agpulutan ta itinatuno apaltat. Wow, nagimasin. Wen pare. Ngem saan ta alapsan ti arak pare Jak kayat ti mabartay. Win! Timtiman tala ang titultulin mo. Saan tang agbartag pare? Marikwanang, agbayad akon iti utang kaw. Amok asang ribo ti utang kaw. Bayad akon. Ataw. Nasayaat nga rod no kasta. Taisupay nga inayon ko pag-purchase. Wen, maray. Imbagman tadagayam kwartam ita. Wen tanagapit kami iti nateng may. Kat nakachamba kami mo't iti na nga to apresyo. Aya. Iso nga addamanen aramaten may nga agmula. Wen Hay! Na! Nagatidog mo daytasan na ay ma'am. Nagatidog mo nga hay daytan maray. Hay! Ni, taulitan na. Nuko mga mintabak nang kami kinibadong kaw. Di saan kami nga agbambanog nga agmula-mula itinatnatang. Ay! Ni, tinas ka nadalat na pagtaudan ti kwarta, maray. Kat aggagat kayo latang agmulay tinatang.
Taday talaka nga ron ti pagtataudan ti kwartayo. Wan nga rod maray. Kandi ka gastos-agastos. Nang runa no saan mo nga importante. Tapno saan anala ka ama ibus ti kwartayo. Wan maray. Thanks iti dayta nga imbagam. Ayun gayam. Ingka ka di makimi sa inton bigat. Domingo kag inton bigat. Wen, kanayon mo't amakimisa akit. Sige nga road maray. Agkita tantulatan ijay simbaan. Nagtarkan tata ba daw? Nagmayat tabis ngay mau. Ay katwa na ako araw. Papanam ngay. Income makimisa kin ni Tuyang Kao. Ha? Iso nga orayan tabiitan ni Tuyang Kao. Taglugan kami dita tricycle mau. Uray arkilalatan. Tapno idanon na kami aging kay simbaan. Kwaraw. Eh, sige ah. Yahaw! Badawng umayakaon! Yay! Na! Nagpintas mo't tanday tabistidam Tuyang. Sakit kundi high heel ka pa. Una! Daytoy bistidak. Ginatang ko daytoy idin. Jaklain susuot. Italaeng. Wanya, aglugan kaya wano agistorya kayo pa. Ay, umay kan Tuyang. Aglugan tan. Wan badawng! Oh, kita Marikwana. Kita Asino ayatit? Ha? Ni gaya marituyang tito daw. Nagsiksi. Ay, bakbakatan. Kunamlan balasang. Kundi hay hilpay. Bayam lata amare. Ang bagay na mutisuot na. Jay bestida na. Itala ang amakitak nga insuot na. Kabarbaruman nga tan. Agad anya kumano ka barbaraw. Ay namaray, kaslaawan karbangan na nga agsuot itinapintas a bestida. Agraraman kiti Apay aya ka surun mo launay ni Marituyang. No kasta makita makabarbaro ti bado na. Anya ka di dayta? Apal? Ay, sa anak nga umapal, maray. Nakadgalaw nga apal dayta maray. Tasika, awan kawus mo akabarbaro. Ay, sana balay, ta nagpipintas, dagiti kawus ko. Ta sa anak ngamin akas ken kuana, agatang, ako namlan baknag. Nalaki din maray. Umunag tan dita simbaan tanay mangrugin ti misa. Sige, maray. Dito akong nagtungaw. Makinisak mag. Tadak mo't la dito'y simbaan. Ha? Uncle! Si kagayam day takabay ka! Napigsa ti saon. Simbaan day to'y. Ha? Ay, hun kaya man niya. Nalipatang matay. Dati malyawan dagiti tao dito. Magibabay ka. Nakikitutak kami na nakakita kan ka. Ay, hun kayam. Nakita mo dito arwar niyan tayo. Saan mo tanggal? Umunagdan to na. Makinisa mo't datatabadong ka na natuyang. Inarkilada ti tricycle ka. Bayat ah. Hala, aguli makan sa kararag ka. Kabayatan adipay ng rugi ti misa. Wanang kang. Ikararag ko bumaknang ako ma. Sana kasta. Ha? Ti kararag mo. Kahit agnanayon, ti salunat mo. Ay, wanang kang. Day tangarot ti kararag ka. Ilibre ka ita dito restaurant, maribanag. Kat urayan talatan ti inorder ta. Ay, agyaman ak maray. Medyo class da ito a restaurant When maray, okay lang. Sana balit maminsan laang may... Sana na simurot na kwarog kan kapitan. Tada ka no papananda atwa. Adda nangawis ka dakwa dagayam ni kwarog. When nga rod, sige lata. Ay, huwag gaya mare. Naawatam ti mensahe itay jepadi anang misa. Wen maray, maipapan iti apal. Huwag nga rod. Saan ka no anasaya at tidakis nga apal? Wen mat, Isu nga ita,
Di mo napapalan ni Marituyan, tadakas nga apal tadakan ka. Ha? Wan, Maray, dakas nga apal tadakan ka. Ngamen, nakamisuot kan maditirik nam no kasta makitam ni Marituyang anak kabistida itinapintas. Ha? Di ka gumurgura kanyak Maray. Nakastay mensahe itay ni Apo Paday. Nasaysaya atay nabanayad apa nagtugnar. Ngam tinalimod apa nangipatag. Tubngaran na? Wan, Maray. Gaputa jak kayat tigas na. Ngamen, awan tinasaya at nga ipainakan ka tigas tarik nam kan ni Marituyang. Akasurun mo launay no kasta makita pa napintas ti kawis na. Ha? Kat nujak mo't ibaga na ito'y. Ang mga nudi ka makaamires, kat agtultuloy ti dakas nga apal mo kang kwana. Intun kwan, day tantipuon ti apayaw. Agkukumari tayo, Mare. Iso arumbang agpipinatag tayo. Ulitag, Mare, Di ka gumurgura kanyak, no tinubngar ka, nga minsan na nasaya at tikasta. Kuna nga ron itay-tay pa di iti mensahe na, arumbang agiin na yat tayo. Ha? Ato yan ti order niyo, madam. Ay, thank you. Goy. Ala, mangantan maribanang, naimas na ito in order ta. Ay na, thank you, Lord. Nagadumat kayam ti bado tato yang. Nagadumat ti nakadulin dit ha. Wen, badong. Iso nga oray saan tan agumatgatang itibado ta. Ay katuwan na Sapay gimatangak idilastuik iti talo adaster kaw. Isupay anakang kangagak kin ni Maribanang iti makapasair asaw. Anyaya ti kunana. Gastosak kano agastos. Ngam no awan kwartak. Agdadawatak iti taraon kadagiti kaaruba. Ha? Iso nga ita, liklika kung ti aggastos iti nuan niya laditan. Nubado ti pagsasaritaan, nagado ti bado ta. Nakadulin amain, iso nga irwar ko amin ng taaramaten ta. Ay katuwan Na. Oh, kita manday abistida ba daw napintas pa ilaang? Ay wan! Napintas pala ang aday ta. Agak buot. Ang kalabaan, tapno na banglong o siya rin ta. Wan ba daw? Sino di magmag nang agturong di balay daang kalintay, di paut? Kat no ni nanabanang. Ha? Niyanti banang day jay? Kasla balasang mait? Di mapantay jay balay da, takitaan tano isaw. Ay, sige man. Ang nusan nga isaw. Kat malasang. Ang maklangan na. Ay, kat mo na, Chip. Sige, surutin tangaraw jay babae. Ang, Chip, kasanon ti pa nagkamaltay jay karayan? Surutin tapay jay babae. Sige. Ha? Oh, kung nagtumot, Chip. Yay. Apay anak laat ka nakakita kanyak, kwarog. Kung naknubalasang, si kamot gaya mantay. Ha? Kunam no balasa nga. Una, ta nagpintas day tabistidam. Sakit nakatalikod ka. Iso ako naknusa nga iliyaw. Si kamot gaya mantay. Aya. Nagkapamaya, takas tatisuot mao. Mapanak ko mga ron ije balay da marituyang. Ngam adda nalipatak. Iso anak subliak. Kahit kasta ti kaos mao, akas lamapan ka makimisa. Wano agatindar iti social gathering. Wen manipod ita, agbado akon iti nagpipintas. Isuot ko amin ang abado ka nagpipintas. Nga uray pa'y adda aklaang dito'y balay. Una, takaanon tupay nga ibado yu dagita. Inton di kayon ton makabailamag na. Wen nga raud. Mala, yung kamay, antay. Anti-abalasang. Yung kami agkamali di karayan. Bareng adda makamalan mi ita. Sige, kwarog.
Ingkayaw, tainak pa'y alaan tay nalipatak. Tainak man ije balay damari tuyan. Na, asino ti sumungan? Nagpintas ti kulor ti bestida na. Maris light blue asabong-sabungan. Ne, bagay na. Chiksamot ni badung ko da ita. Maritoyan! Ha? Maribanang? Wen, siyak. Ha? Kaskala nakakita iti alalya. Apay, saan ko ka di abagay da ito bestida? Saan man maray? Bagay na bagay. Kunakit di ano asino itayin? Tadi ka na ilasin? Kunakit di ano chicks ni badungkaw amang sarong karken kwa na. Si kamagaya maray. Ay na, nagsiksikan maray. Bagay mo tabistidam. Thank you. Maray, di nakadi pa unagan? Ay, wang gaya, malaumay ka. Tamang isagana ak iti meriendata. Sige, maray, sumrot ta. Sige laang maray. Uminom ta iti mango juice, a paborito ni Fatima. Anya, asino a Fatima? Jay ngay inay aywanak iday nga anak ni Don Solomon na baknang. Aya. Wan, ayun kaya maray. Ay niya di maipay ko ka. Ay na, malagi mo ni Fatima maray. Kabusbusis mo ka. Wan, malagip ka. Kwa, maray. Umayak agkid daw iti sorey. Gapu iti panagsasaokan ka. Sorry Ay? Dayjay ka day? Ay na, okay lang dayjay maray. Pudno amay nga imbagam. Iso apinam panunot ko maet. Kat husto ka maray. Iso nga ita, agtip-tipidak launa yun. Kas kumaitibadaw. Saan ako nagumatang? Tanagadugayam tibado mi anakadulain. Kasta? Wen maray, ket nagpipintas dapay met, ken nalagdadapay laeng. Ay, uray siyak, maray. Saan ako nagumatang itibadok? Gaputa adumat tibado mi kan niinteng. Kas iti daytoy asuot ko a bestida. Bestidak pay la idi daytoy. Ang jakla maisusuot. Italaang. Inapalan kalakit din na nagpipintas tibadom. Nalipatak nga adugayam tibadok ang nagpipintas. Kasta talaga, maray. Maritoyang, awan ka dit sakit na mo kanyak. Awan, maray. Ay, agyamanak Kansuri manen, tay napalan ka. Gaputa makita ka nagpipintas, dagiti kawis mo. Gapu iti dayta, no anya laditan ti insawsawang ko iti liklikodam. Ay na, maray, di mon panunutin dayta. Basta ita, friend ta na. Wen, maray, kat agyamanak, tapinakawanak. Wen, maray, agpipin nakawan tayo nga rod ka no, kuna ni Apo Paday. Iti kasta, pakawanan mo't ni Apo Diyos, dagiti nagbasbasulan tayaw. Ay, wen, maray. Iso nga ita, surutan tayaw, tinalintag adalan. Wen, maray, dalan, kinapudnaw, ken biyan. Wen, maray, pista na! Pistan, maray! Marikwanang!
Marikwanang! Na, apay ngay. Kasla awan mangmangag na. Ay, pukaw manan, ipigpig sa. Marikwanang! Gumatangak man! Nay, si kamagayam day tamari tuyang. Nabayag ka ditan? Ay, itay pailaang. Anya ngamin ayat ti aramidam. Agsalsala ka mo dita sangwanan ti silpon mo. Naka-short pan. Naka-sports bra ka laang. Agtik-tiktok kak, mare. Daytoy na, buyaam ti video. Daytoy. Ha? Ay! Anya ngay asala day tamaray. Ay na, una yan. Nagsiksika mo't una yan, itiday ta video. Wen, mare. Masapul a seksi, tapno ado ti agreak, umado ti followers ko iti TikTok. Kasta ka day maray. Wen, teknik day ka, mare. No, kaya't mo akit i-search mo lang tinagan ko iti TikTok tapno mabuyam amin nagiti videos ko iyan. Makitan to maray. Awan mo load ka. Into nagload ka I-download mo nga umuna ti TikTok app. Tapno mabuyam dagiti video nga ina-upload ko. Di mo liplipatan ti agreak akan ag-comment. I-follow naktumot tayo. Marikwanang, gumatangak man iti kape kan asukar. Mabitlaang, tayalaang ka, maribanang. Na. Apay ngay akas tati insuot mo, mare. Naka-mini skirt kan naka-sports bra ka mat. Bagbagay ko malaang, maray. Wan makit di amaray. Kas kala teenager. Kastoy nga minti uso nga outfit iti TikTok ita. No kasta, ag-tik-tiktok ka, maray. Yes, maray. No kayat mo abuyaan nagiti videos kaw. I-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Makita mo amin ti videos ko iyay. Di mo liplipatan ta agreak ag-comment kan mangi-follow kanya. Masapul ka ding nga ad-download, maray? Kuwen maray. No kayat mo agaramid ka iti account mo ta isuro ka no kasano tagtik daw. Ang mga no agungat ni Inteng. Samay sa, saan ko abagay ti mini skirt kan sports bra? Mabalin mo nga'y sekretom. Mayatag TikTok, sumikat ka. More skin, more followers and reacts, maray. Makitan to, Ay, at gayam tay kapi ka nasukar agat-gatang, maray. Agyamanak, maray. Ay, saan akong agbayad? Taur-urayan nak ni Inteng ijabalay. Ilistampay laan. Apay akas tati kawits mau kagawad. Kastoy matiuso itakwarag. Nagalas. Kano bagay ko, kano ko na dagiti TikTok viewers ko? TikTok? Wen! No kasta, agsuot kayo laang iti revealing abadaw, tapno umadaw ti followers yaw. Kas jayan No, kaya't mabuyaan dagiti content ko, i-download mo lang ti TikTok app. Kalpasan na, i-search mo tinagan ko. Di mo liplipatan ti agreak, ag-comment kan i-follow naktumatan. Aywan, anyat gagaram. Ay, umayak bang gumatang iti soft drink, di basit laang. Naitalaang. Kan may sabal ko ta tinapay, day talaang. Ay, Anya ti buy-buyaam di ta cellphone mo, tuyang. Agluto ka kiday. buy-buyaag man dagiti TikTok videos ni Marikwanang. Makapakatawa nga raw, tanay, kaslagraraman. Anya day ta TikTok, Umasidag ka ngamin ate, pabuyak ka dagito'y video na. Ay, nabitla ang tayo puti sound na.
Nagsakit nga min tilapayag. Sige, atoy kita. Yay! Na, Una yun dayta bigyaw. anya, sexy ka din ni Marie Kwanang. Naka-miniskirt ka naka-sports bra laing ni Marikwanang. Kita, naglaing agsala. Saan ka day? Mabalhin mo't nyagsala nga oray nakapantalon ka naka-t-shirt ko ma. Di ko na nangamin kanya. More is kind, more followers ka no. No kasta, aramid na laing dayta tapno sumikat kan umaduti fans na. Kaslakas jayan na. Ay nalipatan ng samutin akagawad dito'y barangay tayaw. Ay kasaritam tuman dayta ako marim tuyang. Ay nagalas na aramidan na. Ang nadalagnan ko apag sa saritaan dakwaraw kung dagiti tanod na ama ipapan ka ni kagawad ko anak. Agkakatawa na pa. Ay kat dinamag mo kumaida Mabainak. Ang mga no ibagada at chismuso ak. Isu asikat ipagdamagat. Ay, jakmat amo no anya. Kasla... TikTok. Kung kunadan sa. Ang mga no jay TikTok video ni Marikwanang. Ano dahi ta TikTok aya? Ay, narigat nga i-explain inteng. Umasidag kalangan kanyak, tabuya amis mo. At to'y ti cellphone ko. Silpon. Aha. Ne. Dayta. Anya nga dagita a video? Nakashoot pan kan... Yay! Naka-expose bramot ni kagawad ko nang nagsasala! Yay! Wen nga rod. Isumot laeng Ay, kasta ti aramidan ni Marikwanang. Ay, saan lagayam amay maysa? Adugayam ti inpos na a video na. Nagalas Ay, saan na siyak ti pangibagaam iti dayta inteng? Ni Marikwanang ti pangibagaam. Ay, oo na yun, Chip. Makapakatawa mo to'y video ni Kagawad Kwanang. Ay, Mas dawak nga ron, Jipaut. Tanabailan na pailayang ti agsala iti kakasta asala. ay na. Kat no naglaka ti kasta, Chip. Ha? Mabit lang, tapabuyaan ka. Nay, timagdal ka matan, Jipaut. Chip, mangipatukar ka iti TikTok music, tagsalaak. Sige. Anya ti kayat now. Jay fast, when no jay slow. Urayan niya ditaan, Chip. Sige, dahito iti kayat ka. Alang arudan, patukar mo, tagsalaak. Kastoy, Chip. Kita ama. Kabaalak mo't ati agsala. Ne. Apay nga inidip mo ti music, Chip. Kita ang agsalsalaak. Isardang mong ti agsala. Nagalas ang buyaan. Ay, anya nga iti makunam, Chip. 10% lang mo tasala. 90% apopugay. Uy, sobra ka mo, Chip. Pudno mati ko na ka, Jipaut. Katsikangay, kabaalam ka diti agsala, Chip. Kabala ka, ngamjak kahit nga ipakita. Tama nga no makita nak ni Angkangil kat ungtan naktukit day. Kun kunam lang day ta, Chip. Ngam ti kinapudno na. Di mo kabaalan ti agsala. Nakitak di inarami jo ni kwarog di tasangwanan ti barangay, ha? Jipaut. No kasta, nabuya yu amin, Kapitan? Nagling ka magayam agsala. Saan mo't, Kapitan? Impadas ko laeng. Kitnukas ka la expert. Katno ko na ni Chip Kwarog, 10% sala, kun 90% papogi laeng. Na, imbaga nakan ka data. Uwan, Kapitan. Diyos ko. Apay ngay agkatawa kayo, Kapitan. Mamati ka ni kwarog jipo, tapudlo ti ibagbagana. Ni Kapitan mat. Katno ko na yu itay,
nalaingak nga agsala. Ita, ibabawi yaw. Heh, Nay, apay ngay aseryoso kayo matan, Kapitan. Katnuag katawa kay wala ang itay. ay, seryoso ako na. Sardengan nyo dahi ta TikTok. Ah? Dahi tanton, ti pa kaibabay na niya. Mayat TikTok. Angam ko ma. Jay education ti ipusyo. Tapno ada maadal dagiti viewers. Ay, nasayatad da ka dito'y paraangan niya, Maray. Umayak lamakiin ni istorya. Ay, wen Maray. Agtugaw ka dita pagtugawan, akawayan. Ay, wan Maray, ahap. Ah, Ay, wan gayam. Nakitam ka DJ videos ni Marikwanang ititiktaw? may salaeng ti binuya. Ay, sus, binuyam ko maamin Ay, kasano ko maabuyaak. Katjak mo't magustuhan ti araramidan ni Marikwanang. Di mo magustuhan? Kat nagsalalaang mag. Ay, saan mo't ada kas ti agsala? Ang ag t-shirt kan ag pantalon kumaa. Ta saan mo't amasapon anak ka miniskirt ka nga agsala. Sa bagay, tadamot dagiti dancers, nga uray saan daan naka-underwear, iti sangwanan ti kamera, kat sikat dalat tamag. Husto ka, Marituyang. Ang depende iti agbuya dayta. No siya akot jak kayat abuyaan ti kakasta. Ngam ni Marikwanang, okay laang nga ipakita na ti legs na kadagiti viewers na. Tinapatag, ado ti reacts, views kan followers na. Ay na, imbag ko manusan na bakbakutan na. Kunak ilano po na ako, Mare, ti pangibilbilangan nyo kanyak. Saan mo't gayam? Ay, Marikwanang, ada ka dito'y paraangan da Maribanang? Wine! Kat nangag ko amin ngayong bagbagayaw. Kat katawaan dakpay gayam. Manipod ita! Saan kayo na kumaray? Aglilinipat tayon! Ay, busan ti asin, tuyang. Mapan ka man umutang iti tirsina ni Marikwanang. Ay na, saan mo anam namaan na pautangan nak ni Marikwanang? Apay ngay. Kagura nak nga road. Si kalatan ti mapan umutang. Apay akagura na ka. At amanan kalukwan nga naramid mo. Kinat katawaan mi ngamin kin ni Maribanang dagiti TikTok videos na. Ay, unay kayon, tuyang. Kasanon nga inumay na singiran ti utang ta. Ay kat bayadan tan Awan nga rod pangalaan ta iti pagbayad ta, tuyang. No, apay nga napakibibiyangan nyo ni Marikwanang. Di ulat tabaybayan day ta parang tik-tiktok na. Pakaragsakan na nga raw. Wunan, siya kung tinagbiddaw. Mala, inka umutang iti asin kan kwa na. Ay, mapanaklangan iti sabali at tirsina. Mala nga raw, mapan ka. Basta siguradwam nga da isang put mo nga asin. Awan mo't ti makita a videom ijay TikTok mo, Maray. win nga raw. Dinilit mo ka di, Maray? Wen, indilit kon ko kumare. Kababain gayam ti inaramid ko. Pasensya kayon Kwa, Marikwanang. Da kami tirumbang nga agkid daw iti pamakawan mo. Takinat katawaan da ka. Ay, pakawanan na ka, Maray. Uray siyak, Maray. Sapay kumata mapakawan nakmut. Agyaman nakit di takinat katawaan dak. Ngamen, ijay amiris ko asaan gayam anasaya at tinaramid ko. Ama pan agsalsala, anaka short pan kan naka-sports bra, iti sangwanan ti kamera. Tapno umadulaan ti followers ko. Mala, san mo na panunutin day tamaray? Tinapatag, insardeng mo. Ay, agpamerienda ka nga roda na. Anya ti kayat yu ameriendaan ta ilibre kayaw. Ay, dayta. Ay, uray anya ditan, Maray. No anya ti kayat mo nga ipamerienda.
isulatan. Sige, tay kaimasan nga ron at tinapay. Ang merienda tayaw. Ay na, nagmayat ti pabuya ita. Drama ko naman na. Ay, agmalmalumak manungag buya. Saan ka kaday ang makipurdiya ita? Saan? O may kakitday tagbuya ta iti drama. No di mo kaya ti agbuya, mabalin mo ngag Facebook ka. Nalakalang mo ti paaramid ni Marikwan ang kinkatuyang. Dalusam lang di arubayan na. Ken, agmula ka matan itinatay. Di mo pa'y kayat? Saan? Diyak kayat ti mapan. Apay asan? May pibusin ti bagasta. Di ba'y amdi tama ibaws? Naa, no apay mo't nga may na di mo kayat ti makipurdiya. Ay nagtal na ka man si Kabadong. Nagaduka nga'y bagbagamon. Agtal na ka tanay. Rugya kon abuyaan to'y drama a paboritaw. Di talatan tan aramidam. Kahit anya nga'y kumati aramidan, di ka man kontrabida. Anyat gatang Marituyang. Sa anak agumatang maray. O may kumandamagan no anya dagita nakakarton nga in-deliver da di kalman. Dagijay. Lakok, in-order ko ito online. Ay, konaklaki din no relief. Unay kamagtan. No relief ko maakat iti barangay hall tayan na. Saan na dito tersenak? Aywan anya. Iso nga ro dasal sa ludsudag no anya dagita. Aywan gayam, kaanungay asumangpet jay relief para iti barangay tayaw. Ay, dayta ti jak amaw. Jak mo't amaw no, ada pa iti da relief no awanan. Naibos nga minen ti bagas may kinibadong kaw. Kunak man, no minulaan nyo tayo bang kagyaw. Apay kumangagmula kami ngay. Kat adamot relief nga itad ti gobyerno. Ay na, Mare, sana na ita relief tur urayam. Agtrabaho ka latamot, Adala tersinam kastanti pa nagsasaom. Di ta ka man langan. Awan pa'y sirbim akasarsarita. Nagsagana kan, tamapantan iti bangkag ta. Manon nga aldaw adi nagtinultulungan. Ingkalata na sigsika. Urayak ti relief nga iwaras da kapitan. Nakangagamot iti dayta. Nakitak iti Facebook. Kasi no saanan asumangput dayta a relief nga ibagbagam. Inton sumaruno abulan. Wino inton sumaruno atawain kasta kaday. Mauray mo pa ingat ha. Nagadulakit nga ibagbagamon. Ingkakit agmulan. Basta siya, dituyak lang balay. Ag Facebook aklangan. Talaga di nagtulungan tuyang. Ay kat mapangkalatan Day tangarod ti kayat mau, di mapan kang agmay mesa. Kasi noon no may busti bagas na tuyang. Saan ako nagumatang makamukan iti kanam? Sana balay. Tadamot relief nga iwaras ti gobyernaw. Isong ag Facebook aklangan. Marikwanang, ni mat pari ba dong ti umay ditoy? Aywan. Papanan na ngay. Apay adi nakadwa ni Marituyang. Jakmat ammo. Saludsudan ta. Kabadong! Papanam! Mapan ko mula di bangkag kao, Maray. Nasaya at man ta na panunot mo dayta. Nituyang mo ngay. Aday di balay Kat, di nakatulungan aya. Urayan na kanong nga di relief nga ito ti gobyerno. Una yan. Kahit anya tararamidan na di balay yung ay. Ag fish-fishbok, Mare. Saan anasaya ti kastangar aramiden na, pari badong. Rumbang lang at tulungan na ka ni Marituyang. Tagasawa kayo kat nga rod. Di na nga rod kayat, Mare. Ang mga nubagkalan no pilitak pailaan. Ay, uwan kaya, Mare. Adala akong dita sardinas. Wana. Mano tigatangam. May salang, Mare. Saklang matagsida. Makamumutan anituyang ko no nyat sidaan na.
Nay, ni Kwarog mat ti lumabas di ta paraangan ay pukawak man. Kwarog! Abay ka day, nanatuyang. Sa dino ti papanam, mapan ka agpasada? Wang, nanatuyang. Sigurado nga doon ti agur-ure pa sa hiraw. No siyak ti sika, saan akong nga agpasada? Ay, abay kumasaan. Nga main, adda iwaras ti gobyerno a relief ken cash assistance. Ha? Nakangaganyo ti dayta? Ay basta, adda ka no iwaras da kadatayaw, iso asaan kan ngagpasada, urayan tayo latan ti itad ti gobyernaw. Sigurado kayo ka di ti dayta? Awan mo timbagbagan ni Uncle Kaw. Ay, sure na sure, Kwaraw, 101%! Na, Rebeen, ngam nakailadlatan ni Tuyang. Ay, di na pa'y nainawan dagiti plato, kat idi pa'y kalmanday ta. Ay, Tuyang! Ay, agtal na katagbuy-buya. Dito lag silsilpon kinagbuy-buya ter aramidan. Awan pa yun ti may tultulong mo kada tao. Agtal na ka no di mo kaya't abakran ka. Na, apayakas na ti pa nagsasaom. Di na ka din ay ayatain. Amangan mo't no, di na kun ay ayatain. Di kagtal na Ni, Napan ka la nagmula kasla asino kan ngagsasaw. saan ka kumamot niyag kasta, Tuyang? Tulungan nagmatat no adda kaninta. Saan mo't amabalin niya agur-uray kalatan iti relief nga iwaras ti gobyernaw. Ay, jak amukan ka. Na, Say-sayangam lang ti banug mo. Kunak lang aruden kan kang adda iti da relief kan Na- cash assistance. Siguradon day taba do. ay, Tuyang, kayat mo, tadadailag na ita cellphone mo. Na, sigay, padasam taday tarupam ti bungag. Na- Kakaiso na cellphone ko, dadailam. Ay, sana mabalain. Kasanumot nga men, day talatan cellphone mo ti sangsangwam. Kan agur-uray iti relief ter aramidam. Pumanaw kan kita sangok kunakmag. Tano saan buong at talaga tarupam. Ay, kakaasi at talaga ni Pari Badong. Day, apay may Kasanumot nga men, saan at tulungan ni Marituyang nga agmula iti bangkagda? amagan no masakit met. Saan mo't? Ah, Di na kano kaya ti agtrabaho, tadamot ti relief nga ito ti gobyerno. Anya, sinut na kangagan na nga da relief. Ket no, saan pa'y met asigurado nga da relief? Kurang ka no ti pundo. Ay, jakman amukan kwa na, intay. Kasimot ni Pari Badong no kasta ter aramiden ni Marituyang. Kasanulaangay no awan sumangput a relief. Uray nakit din na matay da iti bisay. At nakadidakas ang napasamak. Ay, dakil ti parikot ko, pare. Anya day jay paray. Nagapa kami manan kinituyang kao. Apay ang nagapa kayaw. Di nangarod kaya tagtrabaho. Tada ka nor-orayan na a relief gouge nga itad ti gobyernaw. Bakalin nagkanaw no ipilit kao. Maguray ka. Mukon. Ha? Ikam iti pagnakman na. Saan kan nga gawawin? Agipatakder kalangan iti kalkalapaw mo iti bangkagyaw. Ha? Kita agmano di nakabirukan. Ha? Trust me, paray. Amok nga epektibo. Libet Marituyang na itaanda di tarwar. Kapitan! Kapitan! Ang mga nung birukan na ni Paribadaw. Anyak aramidem di tayo, maray. Ayan nga, jay relief kan cash nga itad ti gobyerna. Nakit dinubirukan na ni Paribadaw. Manungal daw asan ang nagaw-awit. Ngam tayo relief gayam ti salsalod sudan na. Oh, Kapitan! Apay nga'y adi ka matan makasungbat. Anya relief kan kas asasawam? Awan mo timbagbaga ti gobyerno nga ada itanda. Oho, kasano nga awan? Kat no nakitak nga impos da ijay FB. Di ko namkit day, imbolsam tintada. Ay, sus! Marituyang, handa ka, mate. Naimbag tayo may kakagawad. Kasarita man ni Marituyang.
Umay kula ang damagan, no ayan tay cash kan relief nga itad ti gobyernaw. May sabulan ang tinapalabas, ngam awan pa'y matinwara siyaw. Naibusan ti bagas me. Ay, na. Marituyang, saan nga amin amay post iti Facebook kat punaw. Verify your source, Marituyang. Amangan mo't no fake news laeng dayta. Ah, kaya't asawon dayta? Saan apod naw nga daytad ti gobyernaw? Ah, kapitan? Maray? Na, awan! Isasaan mo na namnamaan dayta relief kan cash assistance. Kat no ado kanumat dagiti nakaawat iti relief kan cash. Ay, di mo man ipilit, Maray. Siyak ti kapitan ditaw. Iso adum nga ka. Marikwanang! Nay, apay nga da ka dito tersenak, Maray. At dagatangam. Awan, Maray. Umay ko la salud-sudon no nakitam ni Badungkaw. Na, itamampay abirbiro kam ni kabadaw. Ay, tulungan nakman kit di amang sapul kan kwa na, Maray. Busy ak. Saan ka matulungan? Ay, Maray. Ito't aramidem dito istor ni kagawad ko na. Berbero kak ni Badungkaw, kapitan. Ah, Oh, amang ano nakita yaw. na. Makitam dita. Gapo iti kasi silpon mo. Di mo napupuutan amay sa bulan na asaan anagaw awid ni Paribadong iti balayo. Ah, sa dino nga mintayan na kapitan. Ay, apay ko mga ibagak. Ang mga nubuong ti rupa wano bakalamkit din ni Paribadong. Ah, Ay, basol mo no apay ang nagtalaw. No apay ngamin, di mo tulungan iti bangkag yun. ay, mailiw akong kin ni Badungkaw, kapitan. Urayawanan relief nga itadyaw. Basta isubliyo ni Badungkaw. Pag-aasiyo at tulungan da. Sige. Tulungan ka. In one condition. Ha? Anya kondisyon, kapitan? Sardengam ta kasi cellphone mo. Dati la makitkitam a fake news iti Facebook. Dayta kadilaang? Saan la data? Tulungam ni Paribadong iti bangkag yun. Ah, Ah, ay iuwan, kapitan. Aramidak na kita imbagam. kain saan na data agururay iti itad ti gobyerna. Ti ubraan. Nagadumutan. No di mo kayat di saan? Di takan ta mapanak iti barangay hon. Ay, kwa, kapitan. Uwanan. Umanugot akon iti kayat mo ang mapasamak. Tulong akon ni Badungkaw. Malala. Ibaga kon no sa dino ti ayan na. Kan kaduan ka. Ang mga nusak tamijay. Delikado. Anyat aramidem dito bangkag tuyang. Badong, pasensyakan kadagitin na isawsawang kukan ka. Fake news mo't gayam tinabasak nga adda relief kan kas assistance nga itad ti gobyernaw. Dayta ngamin ka ti ibagbagakin ka tuyang. Dayta ti maalalam iti ka Facebook mau. Kahit pangalaam nga iti kaninta ita. Ay naagawid kan abadong kasapulak ti tulong mau. Ay saan? Diyak kaya ti agawit iti balay. Amangan kiday no bagkalanak no buongam ti ropak. Paray! Ay! Paray! Ay! Na, Pakawan mo di marito yan. ha? Saan na balay? Ta nagkarimad at tulungan na kangagmula. Kan isarding ng ti agsilsilpon. Kan saan nakaabagkalan. Pudno ka day, pare? Oo. Ato ti kasuratan na pinirmaan na. Ha? Ano din na tong palantin ka rin na. Di multaan tayo. Ay, agyaman ano kasta, pare? Agsagan na kan pare. Tagawid ka ni Jibalayaw. Ay na, agyaman na kapitan. Mayawid kumatlaangan ni Badungkaw. Naimbag ngagsapa, Marikwanang. Umayak man dito'y tersinam. Nakuwan na. Apay nasapa ka nga imay. Saan sapay mo tanariing ni kabadong rimwarkan. Anyat gatangam aya. Sa anak agumatang, Maray. Umayak lamaki inistoryakin ka. Nasaya at man nga road maray. Ala, sumra ka.
Maray, Hmm. nangag mo di baro a chismes. Anya chismes, Maray. Nakapso mo, gayam ti radar mo. Tadi mo pa'y lamaw. Anya nga min ayaday, Jay. Di anak ni Marites. Ha? Ni Vikay. Kagawad ko nang. Gumatak man iti may sa balkot at tinapay. Masikog ka no di anak ni Marites. Isumulagayam asaanan ang nagawawid di tabalay da. Kasta aya. Ay na, Maray. Adamot saan mo nga maw. Anyangay. Kagawad! Gumatak iti tinapay. Amamom ni Vikay. Jessic sing asawa na Alberto. Wen, ay na, nakitaray kanumot ijay kabit na. Ay, una yan. Kano nagwapo ni Alberto ng asawa na. Nakitara iti sa balay. Kagawad! Gumatak man iti may sa balkot at tinapay. Na, Ay, ni Kwarog agpukpukaw, Maray. Adan sa magatangan na. Saan madamasapol nga ipukaw mo, Kwarog? Saan nakatulang? Anyang gatangam? Dakon ba daw? Apay anarabyan ka. Alas 8 iti rabi Kunak no nakaluto kan. Amumat ang nabandogak ang nagtrabaho iti bangkag ta. Adangarod na panak. Napanamaya. Basta. Ayun gayam. Amom di anak ti Karo bataya. Aday ta ka manain. Ingkaglutan. Ay saus masikog ka nung magayaman. Nakitaray iti katrabahuan na, ha? Sumarding ka. Chismosa ka talaga. Ingkaglutan. Tano di ka kabilan dita. Sige nga raw, inakaw. Nagsapa manin. Rumwarak ita ba daw? Naa. Agluto ka pa'y. Adda nga rod nagtulagan maikin ni Marikwanang. Di mo ibaga rumwar ka, kasta ka. Awan mo't dakas na iti itsura. Aramidem pa'y matadag iti rumbang aramidem dito'y balay. Nagluto akmeten iti rabi ay. Si kameten ati agluto ita. Ayun gayam, ayan di chinilas kaw. Ay, di mo ipapilit ti kayat mau. Saan ka rumrumwar? Aglaba ka, nagluto ka. Ay saus, di nakmalapdan ba daw? Di mo ipapilit ti kayat mo kunaknay. Na. Apay ngay nalamatan ti Paris ti sinilas kaw. Tapno saan kan amakarwar? Kita man tilaing mau. Rumwarak lata. Di oray pa'y usarak da ito'y daan na sinilas kaw. Ni Maray ko yung timasabat ko Good morning, Maray. Good morning, tao, Kapitan. Ay, sa dinong ay tipapanamtara sa ka. Di tala ang tersina ni Marikwanang. Na, kasla ka na yun mat nga daka ijayan. Una, taado dagiti pagsarsaritaan, may. Nay. Apay nga abangking met ti chinilas mo man. Ay na, Kapitan, di mun pakibiangan ti chinilas ko. Nasalutsod ko lang. Malangaro din. Mapanak mo din, iji munisipyo. Kwarog, mapan ka man gumatang iti may sa kilo abangos iti tersena ni Kagawad Kuanag. Ha? Masapul ayang ay iti paggatangak. Kat, ijay mo ti kaasit gad. Diyan kaya ti mapan gumatang iti antay. Nay, Nakayulatan na. apay adi mo kayat? Sigurado manin nga da iti ninanatuyang. Kat busy da manin nga chismes. Ay, mapan kakit din. Ta sumangpot ni uncle mo inton madamdama. Kat nay, sa anak pa yan nakalutaw. Diyak nga rod kaya tantay. Ay, mapan kawin no saan? Saan ka nga agrason-rason, Kwarog? Sa anak nga agras-rasaw nantay. Nay, Kat no inal daw nga da iti ninanatuyang. apay ngay. Agchismis da nga rod kini Kagawad Kuanang. Na, Padasom ati mapan, tapno mapanaknakam. Naimbaglangan ta nasapa ka nga imay dito tersenak, Maray. Ado ti oras ta nga ang chismes. Win amaray, tapno makaado tamanan. Marikwanag. Nagawid ka no gayang mo ni Bite. Apay kano anagawid pa'y laang. Ay, mapan na ka no alaan tay gamit na. Aya, Marikwanag. Ada ka di pa'y lalakom abangos. Saan laday ta, Maray? Kadwa na pa'y lakano tay kabit na nagawid di tabalayda. na, ay, Marikwanag. naimbag man, ta saan nga agreklamo ni Alberto nga asawa na.
Jak amo jak sinaludson. Marikwanan! Ay, Ha? Ay Ah. sus, nimot gayam maribanang tagpukpukaw. Ay adan sa gatangan na maray. Marikwanan! wan, mabitlaang. Ay, anyat gatangam aya maribanang. Ay na, itayak pa lang dito'y marikwanang. Mangmangag ti saritaan nyo kani marituyang. Ay, umunag ka pa'y maray. No kayat mo ti makin ni istorya kada kamay. Ay saanen maray, gumatangak lang itibangaws. Tanay, dandan man ang ti panagluluto. Ay sigurado ang mabisinan ni Inteng. Ninanatuyang ka di day jay, Jipaw. Nagpigsamot ti silaw ti flashlight na. Won, Chip. Iso. Naggapumanan di ta tersina ni kagawad kwanang. Agasam nga eh. Alas 10 ni tirabe ay. Itapay lang nga agaway. Saan nan sangam mo nga adda curfew? Andaytan. Nanatuyang! Narabihan kayo, Mike. Anya ngay kumatibibiyang maukwaraw. Di ka di amaw. At ti curfew tayaw kat alas 9 tirabe ay. Saan yun samot anadamag nga ado ti makidkidnap ita? Oho, adaya mag. Alakit din, nana. Agawaan yun ti agawid. Tano saan? Pagmultaan da kayo. Ah, First warning yu ita Ngam no marabyan kayon tumanain. Talaga pagmultahan da kayaw. sino kayo kumamang multa kanyak? Na- Tanod kayo lang mag. Apay ngay anak karikap beton ti ridaw. Badong! Lukataman ti ridaw! Apay ayang aglalaw ka. Disturbo ka iti panaturaw. Lukatam ti ridaw! Nalamag dito'y ruwar! Kung nagmatangan ka saan kanya agawid, tabisi ka ngamin ang magkichismes, kini mari makuanang. Ay saus, lukatam kitdaing! Tanay naglamag dito'y ruwar! Masyado utak ka mangilugat. Maturog kan di terwar. Na! Anya nga iti pagturugak dito'y ruwar! Makiturog ka pa ilang di takulungan ni Blakay. Anya! Maturugak ijay ayan ti asaw! Idimbagak nagluto ka. Tamapanak hindi bangkag, di ka nagluto. Ay, please matan abadaw! Ala, no kayat mo ti mag-astrek. Umuli kan di tatawa. Masadutak abumagaon. Saan na balay? Saan ko nga inlak? Diskartim matan Anya! Unay kamatan ba daw? Pinarigat nakpailaang mat nga imuli di taptawa. Ganabem Anya tinlutom asidaan. Kinan ko amin ay. Si Kangay. Anyat inararamid mo iti may sangal daw. Saan kamot atim mulong iti bangkag ta? Kahit adangarod inaramid ka. Inaramid mo, de tamapan ka makichismes? Imot ka talaga. Na, Di nakpay imbatyan iti sidag. basol ko ba Ha? Maturugak man langan. Agluto ka iti karam. Makalutluto. Abay, nabsog ka, anapan nakichismes. Sana ka mabisayn. Ay, kat no kasta ka na yung teraramida, makaala ka iti sakit mo. Kat di nakto pabasulan. Awan mo't ni turuyang. Nagturugan na ngay. Nasa pamatarimwar. Ay, di namanan inasikaso tinagluto kat naglaba. Pati agdigos, di na pa yan maaramid. Mapalatan makichischismes. Pare pa daw. Ha? Ay, paray! Umunag ka Anya ti masyapol, Mau? Intulod ko lang dagiti nateng. Ado nga min timulan ni Banang kat di mi maibaws. Ha? Ay, nagadubot tinday ta, paray. Ay, agyaman ako unay, Umay ka, tagkapita. Ay, si kamot na tagtimplay ti kapem. Ay, sige pare. Awan mo't ngaminan ni tuyang kao. Jak nasiputan no sa dino tinapanan na, pare. Nasabat ko iti dalan. Mapan ka na, ijayan da kagawad kwanang. Ay, una yan. Di pa'y mauma amapan makichischismais. Agasam, masapa rumwar. Katrabiin taon niya agawid. Delikado daytan pare. Kinasaritang nga raw, yung dinak mo dengdenggain.
Ay, parikot ko ni tuyang ko, pare. Tulungan na man ki di, pare. Anya nga taaya taramida, tapno agnakam ni tuyang. Kat bawasan nanti makichismis. Ay, Pagkunam nga ta, pare, agnakam pa'y nga ta, no papanawag. ipadas mo Angam pare, di mo kabilin irwar mo nga tadagiti usar na. Kat di mo papaunagan. Epektif nga ta, pare? Kwa, ipadas mo kasta idinibanang. Amaw, no niya tinaramid ka. Anya nga ay. Inruar ko dagiti usar na. Intulod ko idibalay da. Kahit epektif mo't lang, pare? Ay, epektif Manipod ide, kat kanayon nun nga da idibalay. Saanan amapan makichismismis. Agluton, aglinisin, kan aglaba. Kastaman nga ro taramidag, pare? Ay namaray, nagmayat nagtambay dito tirsinam. Ay, fresh air ko naman. Umat nay, anya ngay tararamidan ni kabadong ijibalayaw. Unag paisaw. Na, anya ngay dagijay iruruar na. Badon sama dagijay. Nasayaat nga ron no kasta. Ang mga no aglinlinays, no aglabakit day. Ituloy takit din tag istorya maray. Ay, anya nga minantay ko nam itay. Masikog sama ni Ninita. Jay man addatiin nyawin na anubyo na idinaminsan. Ha? Ay, wanan niya. Kas lang amin dakkel jay tiyan na. Kan lawlaw ti t-shirt na. Kan nakaligengs. Ay, saan akas idi akanayon ang nakapantalon iti fitted. Nadlaw mo magaya, maray. Una, madlaw ko aday tamaray tanakadkadlaw mag. Ay, sausay. Ag problema lakit de dagiti naganak na hahay. Kano kanayon amangag ko nga agap-apa da di tabalay da. Tunggal rabi adag pukpukaw. Kasta aya. Wun. Ne, paypayapayan na kama ni kabadong. Anya nga tamanin ti bagana. Nagadumo di ruruar na agami yun. Ay, saus! Dagitin samot ang gamit ko dagi jay maray. Ay, kating kakitan ang mga nupuoran na, wano'y balang na. Inteng, anya ti sirsiripam di ta about? Damarito yang kan paribadong dungo. Na, apay, anyat na pasamak aya. Enruar ni paribadong dagiti usar ni Marituyang. Tapapanawon na kanon. Na, Kasanumot ngamin ni Marituyang. Day tala makichistis maester aramidin na. Saan ngaglutaw, saan ngaglinais, kan naglaba. ay, panagkunam inteng. Agnakam nga ta ni Marituyang no kasta ti aramidan ni Paribadong. Kastamot ti inaramid ko kang kaiday. Kanayon kamot ama kikakaaruba. Kat ipiktim man. Kitam ita. Saan kan ama kichismismis. Kan amumundag iti trabaho. Na, siyak manan tinakitam inteng. Inyik sampel kalaing. Dakis aya. Ay, agulay ka ba na? Makikita kon nga umas asidag ni Marito yung itibalayda. Ay, kitain taman, wanya ti reaksyon na. Apay nga iba daw. Gamit ko matdagita inruar map. Pumanaw kan. Di ka matla makatultulong kanyak. Ta makikakaaruba kalatan. Anya, sa dinungay ti papanak. Ay kumakamu ka mat na. Na, Tao'y dagiti kompletaw agamit mo. Inruar ko aminain. Walang labis, walang kulang. ay nabadaw, di mo mataramidan ti kastoy akanya. Ha, saan ka day? Aday tamot ti kayat mo ama pasamak. Ay naumagaon. Alaim amin ang dagitag gamit mo. Taaramidem amin ang akayat mo kat saan kanton apakibiyangan pay. Ay, pangasim ka di abadang. Di na ko mapapanawan na. Di ka man naging sasangit dita. When now, kayat mo ta iskurtan da kapay. Amapan ejektirsina ni kagawad kwanang. Ay, saan nakababain? Please, badang.
Maawa ka sa akin. Di nakpapanawan. Ikarek sardeng akon ti agmarites. Kan tumulong akon dito'y balay, basta di nakpapanawan. Please, buddy, my love. Ay, 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 ay.